Hakajingalam jong u sport secretary ki dikhot jong ka Neutrap Youth Council ki lakhang tala no eko office jong ka Judo Association of Meghalaya kabadon Hamadan Polo. Kadautan rai bakani ka kunhun ka lakhang tala ya kani ka office kalong bo unong penyat ya kani ka tanat jinga le kai judo la bun snam menta kam shamatre kam tam ban penroy ya ka judo hakilumpung district par hakajilla baro kawai. Kisamla bat ki khanaret ki badan ki sab hakani ka jinga le kai kila du la namaru secretary Dipak Malik ubapet ya ka Judo Association of Meghalaya patiaw ban penroy ya kani ka jinga le kai labun snam menta. Jika kejingan nak kena jinga seng Hajilam jangka aku sport secretary jangka eksplorasi central body ada mengilat tabiok komplain nak kena next student kami ikut jangka ni ka judo kena balik ka judo hakaba kidan ki kenum kamram habai dik ni ka association tak tadu mentah mungkin bersebatai nak ketemu ke jingtip jangka dengan bagai jembatai jangka kini kita rekam kita lihat ai jaga ni ka association hi kalau bala sebab dan bawa ta simat atau Dipak Malik nadu lakan post nam sumenta kadum tam padan daga jingya pithamain kama de unta but kumasyo ma ba nakaliang ngi ki nakaliang ki video jungi ru ala masinti menteri mankit banba ini ka yang ni ka kam masinti andre hagajing bam ailat jongki ko ban baksa ti kun ke London lap ni kam business na ke ro kan kalau baksa tu menta hadin kata nakaliang kasing kira ai du kuchtiu bengin ya kendu bat ba ngit be apa di kam ke bat ni kenum kam ram habib na asian bat musim pusai musim batai majik te be suri be inda phone du bon baka phone ga ukat be tentang mule kombam yo semua du phone takata ko pelong ba ngi ka seng bam tas ngi hawan ban khang tala